ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የስፒኪንግ ፓርቱ ላይ ፕራክቲስ እናደርጋለን። ኢንተርቪው ፓርት ላይ ነው። ለኢንተርቪው ፓርት ለማሰብም ጊዜ አይሰጣችሁም እና በ45 ሰከንድ ውስጥ መጨረስ አለባችሁ ለሚጠይቋችሁ ጥያቄዎች። ሂርስ ዘ ሳምፕል ሌትስ ሲ አንድ ላይ እኔም ኢትስ ማይ ፈርስት ታይም ላይክ ማለት ፕራክቲስ እያደረኩኝ ያለሁት አዲስ ቨርዥን ስለሆነ አይ ሆፕ ዊል ፕራክቲስ ቱጌዘር ኤንድ ዊል ኢምፕሩቭ ኤቨንቹዋሊ። ዲስ ኢዝ ዘ ሳምፕል። Do you prefer taking photos yourself or being photographed by others? Why? That's a very good question. I love taking photos of others instead of being photographed myself because I like to see how people react when a picture is taken of them, and I like to, see different places and people's reactions. That's one of the reasons I like to take pictures of others. And the second reason is photography is my hobby, so I find it very entertaining and amusing while taking pictures of others. So that's the reason why I like taking pictures of people instead of mine. And that was a very good question. Thank you. So guys እንዳያችሁት ነው የሆነ ጥያቄ ተጠየኩኝ። ከዛን በ45 ሰከንድ ውስጥ ነው መመለስ ያለብኝ። አይ ቲንክ አይ ትራይድ ማይ ቤስት። ከዚህ በኋላ እንደዚህ እንለማመዳለን። ሲንስ ኢትስ ስፒኪንግ the more we speak the more we improve, and I hope you guys would take it more helpful ብዬ አስባለሁ። ኤንድ ሊንኮቹንም እልክላችኋለሁ ለእናንተ አዲስ በተለይ ለስኮላርሺፕ አፕላይ ማድረግ ለምትፈልጉ ኤንድ ቶፍል ያስፈልገናል ብላችሁ ለምታስቡ ካገኟቸው ሪሶርሶች ላይ አታች አድርግላችኋለሁ።